Srbija se, kao i ostatak severne hemisfere, priprema za novi udar koronavirusa. Neki će ga nazvati drugim, neki trećim udarom, a epidemiolozi tvrde da smo svi pod onim istim prvim udarom virusa, jer korona nije ni odlazila. Dr. Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda i član kriznog štaba za borbu protiv korone odgovarao je na sva aktualna pitanja oko koronavirusa i epidemiološke situacije. Danas u 11 časova je sastanak kriznog štaba. U Beogradu se uočava blagi porast. U Beogradu se uočava porast broja zaraženih i hospitalizacije. Razgovarat ćemo o nekim utakmicama od većeg društvenog značaja, rekao je dr. Kon. Što se tiče sezona slava, to je vrlo ozbiljno pitanje. O tome još uvijek nismo dovoljno razgovarali. Slave su obeležje doma i na taj način direktno ulazimo ljudima u njihove svečanosti i mora se biti veoma oprezan. To ne može da se zabranjuje, ali može da se priđe ljudima i objasni i da u takvim okolnostima izbegavamo prisne kontakte. Niko nikog ne bi želeo da zarazi, osim u patološkim slučajevima. Suština je da ne bude puno ljudi u malom prostoru. Možda pozvati samo najbliže, rekao je dr. Kon. Što se tiče vanrednog stanja, mislim da ne može da se ponovi. Kažem mislim, jer mora da se ostavi prostor za neku iznenađujuću situaciju. Na početku epidemije to je bilo iznuđeno, rekao je Kon. Za 2 nedelje virus može mnogo da se proširi, a da se to odmah ne vidi. Treba da prođe skoro mjesec dana od totalnog opuštanja, dok se kroz brojke ne vidi eksplozija. Završio je dr. Kon. U nastavku saznajte. Tužne vesti stižu iz Crne Gore. Amfilohije kritično prebacuju ga u Klinički centar Crne Gore. Da li se u Srbiji uvodi vanredno stanje? Sad je sve jasno. Trese se Amerika. Trump prevario Melaniju. Haos u emisiji na RTS-u. Naša glumica Ceca Bojković se drala na voditeljku. Tuga u Srbiji. Poginuo mladi fudbaler. Čitav svet u suzama. Preminula muzička legenda. Stephanie Winston, pripadnica njujorškog jet seta, koja je napisala knjigu o svom odnosu sa Melanijom Trump, objavila je snimak razgovora sa prvom damom Amerike na kome se čuje šta Melanija misli o zvezdi porno filmova Stormy Daniels, a koja je navodno bila u vezi sa njenim suprugom Donaldom Trumpom. Na snimku koju je pustila u podcastu koji vodi Michael Cohen, bivši advokat Donalda Trumpa, Melanija je Stormy nazvala trolom iz porno filmova. Stephanie, čija knjiga nosi naslov Melanija i ja, objavljuje i snimki razgovora sa prvom damom, koja je, kako kaže, napravila za samoodbranu. Stephanie i Melania Trump upoznale su se 2003. godine, kada je Stephanie organizovala događaje za magazin Vogue, između ostalog čuvenu Met Gala svečanost u Njujorku. Redovno su zajedno ručavale, a vremenom su se isprijateljile. Stephanie je također organizovala svečanost povodom Trumpove inauguacije 2017. godine, nakon čega je postala specijalna savjetnica prve dame. Melanija ovakvu izdaju verovatno da nije očekivala. Jedna od najboljih srpskih glumica, Svetlana Ceca Bojković, gostovala je u Beogradskoj hronici na RTS-u. U toj emisiji otvorila dušu i rekla šta misli o pandemiji koronavirusa u svetu. Ove njene reči napravile su pravi zemljotres na društvenim mrežama i prepričavaju se. Na pitanje novinarke kako se snalazi u vremenu u koje je sve snašlo i da li se navikla na novu normalnost, aludirajući na pandemiju koronavirusa, Bojkovićeva objašnjava. Snalazimo se kako moramo. Prvo želim da kažem da je taj izraz nova normalnost jedan od 10 izraza koji me u ovoj situaciji u posljednjih 6 mjeseci izuzetno iritira. Molim vas, šta je to? Oni koji moraju to da govore i koji proklamuju to nisu ni malo ironični. Normalnost je normalnost, nema tu nova ili stara, kaže Ceca i dodaje. Drugo, kad smo kod toga, kažu socijalna distanca. Šta je socijalna distanca? Postoji fizička distanca. Socijalna distanca je nešto sasvim drugo. Znači, tako neke fraze uđu u opticaj i one se tako ponavljaju. Mislim da je pozorište jedna od trenutno najugroženijih ustanova
jer je teško i glumcima i gledalcima u sali sa malom količinom vazduha, rekla Ceca Bojković, a na savete kriznog štaba je reagovala burno. Pustite nas ljudi da dišemo i da živimo. Pa kad bude, bit će. Aman, ako treba da umrem, ja ću da umrem. Toliko od mene za danas, završila je glumica. Fudbaler Slavija Pivnice Miljan Rakočević, star 23 godine, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju oko 17 časova dogodila na putu Sivac-Kula. Na njegov auto iz suprotnog smera naletao je Golf 4, za čijim volanom je bila Sara D, stara 26 godina. Devojka je išla iz Crvenke prema Sivcu i direktno je udarila u Rakočevićev automobil. On je poginuo na mestu, a ona sa povredama prevezena u somborsku bolnicu. Imao sam 3 sinova. Milan je bio najmlađi. U nedelju je njegovoj majci bio rođendan. Seo je u automobil kako bi otišao da joj kupi poklon. Bio je sam u autu. Nije stigao majci da donese poklon i obraduje je. Plačnim glasom kaže otac Miljana Rakočevića, Zvezdan. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, inficirani koronom, pokazalo je jučerašnje testiranje, a potvrđeno je u Cetinskoj bolnici. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen juče u opštu bolnicu Danilo I na Cetinju i testiran je na virus. Mitropolija Crnogorsko-primorska saopštila da je Amfilohije bio juče u Cetinskoj bolnici radi rutinske zdravstvene kontrole. Prethodne dane Mitropolit je proveo u kućnoj izolaciji i pod neprekidnim lekarskim nadzorom, iako je njegovo opšte stanje i danas utvrđeno urednim, bez značajnijih poteškoća, on se lično dobro osjeća. Korona test je potvrdio da je vladika inficiran ovim virusom, pa je baš iz tih razloga on prebačen u KBC Podgorica. Tamo će zbog povoljnijih uslova lečenja biti smešten sve dok traje infekcija, ističe se u saopštenju. Muzičar Eddie Van Halen preminuo je u 65. godini, prenose svetski mediji. Bio je najpoznatiji kao vodeći gitarista, povremenog klavijaturista i ko-osnivač hard rock benda Van Halen. On se smatra za jednog od najvećih svetskih gitarista i jedan je od najuticajnijih rock gitarista 20. veka. Muzičar se pred 20 godina lečio od raka jezika, a 2002. godine je objavio da je pobedio bolest. Mediji prenose da se poslednjih 5 godina lečio od raka grla i da su zračenja uspešna i da drže bolest u stagnaciji. Ovu vest potvrdio je njegov sin na Twitteru. Ne mogu da verujem da ovo moram da napišem, ali moj otac, Edward Van Halen, jutros je izgubio svoju drugu i mukotrpnu bitku sa rakom. Bio je najbolji otac koga sam ikada mogao da poželim. Svaki trenutak koji sam delio sa njim na sceni i van nje bio je poklon, objavio je on na Twitteru.